sepe Jana keleng atena man kerina tina pana Nana mila entah bekal Tuhan Nana mila entah bekal Tuhan Karina sing keluh arna leman bandu saja Ibas paksana ibere kendu pangan nasi cukup Idada kendu tandu Iberiah kendu pusuh kerina sing keluh Nana mila entah bekal Tuhan Nana mila entah bekal Tuhan Bujur kap kerina perbahanan Tuhan Ibas kerina si ibahana Iadem perkuah ate Kempak si erlebuh man banan deher kap ia Si erlebuh man bana alu tutus ate Nana mila entah bekal Tuhan Nana mila entah bekal Tuhan Haleluya, haleluya, haleluya Manusia geluh labo arah roti saja Tapi arah tetap kata sini belaskan di bata Haleluya, haleluya, haleluya Nande bapa turang ras senina si ikelengi Tuhan Sekalak pasien reh dai dokter THT Jana argeluh Dok, bengket kacang ijo ku bacupingku Ngaloi dokter mari ku periksa Kencai periksana iturikan dokter maka dua cara guna mapedarat kacang ijo Cara si pemena ma operasi Tapi biayana 2 juta rupiah Cara si kedua kan cara gratis Lah perlu operasi Sengget pasien maki biaya operasi mergakel Cana isungkunna karena cara si gratis Alu tenang ngeloi dokter menukah cukup sabar saja Setuju pasien janah nungkun kuga carana Dokter EP mereken petunjuk Ambur cuping 2 kali sadari pagi-pagi ras kareben Pagi kencak kacang nggo turah jadi toge Tading tarik saja ku darat Gratis langgalar Nande bapak turang ras senina si ikelengi Tuhan Nabiji saya ngelebuh kalak si muas gelah minum lau Kalak silar duit idilo guna ngalo gandum Janah man ras minum anggur bagepe susu la galar Pendilu enda rehna ibas inisiatif di bata gelah bengket kubas keselamatan si engko ipesikapkan man krina jelma keselamatan ibas di bata nari lam butuhkeun sen cana tuhu-tuhu la terdaya alusen nggo isikapkeun di bata kerinana
kita idi lore lah babak haipe seakatan pusuh si getem ras kerinduan man kegeluhan si tuhu-tuhu. Keselamatan di bata enda me si igenapi Yesus iwas tanda sengget nggandakan roti bagi si enggo si bagi ibas pustaka si badia ibas Injil Matius. Kencadung itu rikena karena antusan kinarajaan surga menjelma si interem arah perumpamaan laos Yesus kuna caret. Kenca bagi berita maka Yohanes predikan enggo ibunuh laos Yesus rekusi kuingan si cepi. Tapi terus ngikuti jelma sinterem iya. Arketin perkuah Athena mekuah hati Yesus manbana jana ibu palemna kalak si pinakit. Kenca Januari ajar-ajarna alu prokuren mindo gelah isuru Yesus mulai jelma si interem alasanna ingan sepi jana lalit pangan. Maka harus mulih kerina jelma ndarami pangan gelah ulama teh kelihen. Tapi reketikan parkuah Athena justru isuruh Yesus ajar-ajarna sendiri mereman jelma si interem bingung ajar-ajar janah nina Tuhan Yesus pangan siti ngenca 5 roti ras 2 nurung pencali ibas kita kugang ini ku mereman kalak si bagian teremna alu endang ngenca ulihna tanda sengget nggandakan roti ras nurung lit 5.000 kalak enterem man seh besur ibas bekal si sitik kel enari man roti si 5 ras nurung si 2 ngatakan bujur Yesus mandi bata pengatakan bujur ras pasu-pasu si ikatakan Yesus ngubah pangan sitik jadi lumer si tuhu-tuhu luar biasa. Arah tanda sengget ngadakan roti enda icidahkan Yesus man banta sekalak-sekalak sada tanda kinrajaan surga si tuhu-tuhu nyata. Ibas hari Minggu si inggo salpu iturkan Yesus piga-piga perumpamaan karena kinrajaan di bata. Tanda sengget ngadakan roti enda jelaskan antusen perumpamaan arah sada tanda. Sada pesta jadi ibas persediaan si sitik kelnari. Sejalan ras perumpamaan benih sesawi si kitik kel tapi turah jadi belin. Bagaimana perumpamaan ragi si sitik tapi ngasup mempebangkakan kerina adonan. Ibas tanda sengget enda si idah sepadan kegeluhan ras pelayanan kalak Kristen. Aminape persembahan si kitikel ngasuk mereka ulih si lumer adi ipake guna pelayanan kerajaan surga. Turi-turin enda sengget menggunakan roti enda jadi antisipasi karena perayaan Ekaristi. Ibas perayaan Ekaristi ibereman kita man arah kelumeran lias ate di batanari. Ekaristi go jadi sada bagian si marga si nepa kegeluhan kalak Kristen mulai ibas gereja mula-mula perlebek. Arah Ekaristi sialapakan si tuhu mereka kegeluhan ras bapa kita ku geluhan si ras lalam. Padan si inggu dijadikan di bata ras umatna si kecapkan alus serta arketekan kula ras darah Yesus si siala. Tawaran gratis keselamatan di bata si jawab berasi kecapkan ibas perayaan Ekaristi ibas diri Yesus Kristus digenapi padan rasa lalap si inggo ipancangkan di bata mandaun rikutkan kelang Athena si tetap padan enda padan kelang ate si murni kalalit kaipe si ngasup nirangkan kita ibas di bata nari. Nane bapa turang rasa ngina si ikelengi Tuhan ijadikan di bata kita arketekan kelang ate guna ngecapkan kelang ate ras guna si kelang-kelangan sekalak ras si depanna kelang ate lalap ras pasti gratis kelang ate lalap ras pasti gratis adalah gratis labo kelang ate
Erdanan sie kencai pegegeh kula ras darah Kristus siala ibas perayaan Ekaristi. Mari si bagi-bagikan kelang ate secara gratis. Nggo siala kelang ate alu langgalar. Maka berikan alu cuma-cuma. Ingatlah, geluh kita terjang di kune kelang ate kita alu tutus langarapkan balasan kaipe. Matengahlah nandangi ungkapan umum singatakan sa teman si mahuli lan jujuri kita, tapi ia jujuri kalak si dewan ras-ras kita. Kelengate lalap nantang ras ngurapi labon jujuri erdandan kensie mari terus si gandakan kelang ate. Amin. Sirari